with Joel there. He's had experience. I'm not quite sure about Tamatea. The bro Tamatea, I think he's just straightforward, he's just all brute. So I reckon he's just in there. Hopefully they're going to be saying, yep, I've sorted out his pattern, his strike patterns, and I'm going in for the kill. Tere tonu te puta mai a ngā toa ki te wāhanga tuarua nei. Me ronoa Tamatea, ka reo kau ana Joe. Ka tīmata te torotoro a ngā rākau, mā ro kau ana te whakahoki a Tamatea. Korikori kau noa a Joe, ka karo i te wero a Tamatea. Pau a te māhunga ka piro. Piro! Wero noa tā Joe, ka au katia a Tamatea, ka u, ka piro a Joe. Ka aru atu a Tamatea, ka akore. Ka wero anō, ka pā a Joe ki aia, ka piro. Piro! 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 Ka kaha tonu ngā toa, ka ua Tamatea. Piro! Ka pau haere te wā ki tēnei wāhanga. Mā ro kau ana wēnei tātai rākau. Ka whai piro a Joe ki te pito mutu. Piro! Magamutua. Haere ki nā pātu. Kua ea te wāhanga tuarua. My pick for this evening's fight is Joel. But if it comes down to where Tamatea takes it, then all the best to him. Tamatea's had experience with the same tutor as myself. So again, yeah, that's a 50-50 for me. I can't even put my finger on who would come out at the end there, so I think it's safer just leaving it at that. Wāhanga whakamutunga. Tua! Ko tīmata te wāhanga tua toru nei, a Tamatea rāua ko Joel. Ko Tamatea kai te mau pango, ko Joel kai te mau whero. Ka aru atu a Tamatea, ka utana rākau. Ka whakahoki atu e Joel, ka au. Piro! Tua! Ka whakaeke a Joel, rere ana tana rākau. Mā ro kau ana a Tamatea, ka whai piro. Piro! Ka wana nei a Joe, ka au. Ka tuki tahi ngā rākau. He oi, ki hai e upai, ka kore he piro, ka rere anō a Joe. Piro! Hi hiko tonu ana a Joe. Tō tika atu te whakahoki a Tamatea. Ka wero anō, ka au tā Tamatea. Ka kaha tonu ngā toa, ka tuki. Mi haro tēnā huri ngā wero a Tamatea, ka upai. Ka karo anō a Tamatea, engari, ka u tā Joe. Ka tuahu a Joe, ka u ki te taha tīnana. Ka whakapau kaha ngā toa, ki tēnei te pito mutunga, o tēnei te whawhaituatanga. Piro! Kua pau te hau, kua wheru, kua tau ke. Ka riro i a Tamatea te piro whakamutunga. Piro! Haere ki nā pātu. Ka pai tēnei tuki. Mā wai e toa. The level keeps on sticking up, you know. Keeps on adapting and, you know, coming up with my own strikes that are pretty powerful and lethal. I think I was successful in what I attempted to do, just get used to the gear and land a few strikes, so no, I thought it was good. It was good to have a blowout, you know, get used to the suit again, get used to everything. It's pretty good once you get used to it and you get into the fight, then you can focus on other things like a stick rack in your helmet and stuff like that. Kia hoki atu ki ngā whakatau ki tēnei o ngā tātai rākau. Ka tēnā kōrua e ngā toa. Ka tahi te whawhai tuatahi ko tēnā hei wāhi tō tātou huihuinga toa. No reira, tēnā kōrua, rere ana tēhi, heke ana te wera.
Engari ko tā ki tēnā wā, kia whakahua nia ke te toa mō tēnei rangi. Te toa I puta. Joel, hongi, whakanuia. It's a good feeling, you know, like I said before, it's been a year in the waiting, you know. That burn that stayed inside of me, you know, it was good to get out. E mi tēnei ki a koe e Joel. Me wāhau nā wānanga, me ngā mea ko a koe nei a koe. Tēnā rā koe. Hai e, te kāhui o ngā toa. Maui Productions.